Pemirsa ngeninin kuota program asuransi usaha ternak sapi AUTS ring Kabupaten Tabanan, Kejantenang, Telung Ngatak Selai ukut ring warsa kali-tali tigang likur. Kuota Unicap kauningin tedun saihang sarang alokasi warsane lintang kanto siu ukut sampi. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Tabanan, DRH Ninyoman Riawati, ngudarang pemangkas ring warsane mangkin program AUTS Kantun Kemargiang. Nanging pabian nyane kota sane keician oleh pemerintah pusat ngelintangin Kementerian Pertanian kauningan tedun sayhang ring warsa kali likur ingih punika wantah siu ukut. Penedunan memargi sangkaning alokasi warsane lintang wantah memargi sata 6 ukut. Nyelehin saking pemergi inucap majantan warsane mangkin paikatan dane ngusulang program sane patah anduk kuentenan ngata selai ukut kewewohin masai sarang program asuransi usaha tani padi AUTP warsane mangkin program AUTS memperganti sarang PT Jasindo. Tujuannya ne ingih punika ngicenin penyanyub majeng peternak sapi saking ancaman risiko kematian akibat beranak. Asapunika taler usaha penyanyub saking para peternak saking ancaman penyakit, kecelakaan, saha kehilangan santukan daya jatme corah. Peternak sane ngamiletin program AUTS wantah nahur petang dasa tali rupiah, raris ulung dasa persen pinake premi saking nilai sata tali rupiah sane ditaur oleh pemerintah anutin kuota saking Kementerian Pertanian selanturnya ne nalai klaim utawi pertanggungan sane kapilihang saking program AUTS pinih akeh dasa juta rupiah sawilangan ukut sampi. Manik bisnis Bali nguningayang.